Red Blue JD. Buri gihugu cyose ku isi kigira ibintu by'umwihariko wacyo, haba mu muco, amateka, imiterere yacyo, imiyoborere n'ibindi binyuranye. Gusa igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu gifite byinshi bikirimo bitangaza buri munyamahanga wese uhageze igihugu cyose yaba akomokamo. Ibidasanzwe ku gihugu cy'Ubushinwa ni byinshi cyane, ariko turagaruka kuri bimwe muri byo muri iki kiganiro. Ntekereza ntashidikanya ko benshi baba bifuza kumenya bimwe mu bidasanzwe kuri iki gihugu kiri mu bihugu binini ku isi, dore ko aricyo gihugu cya kane mu bunini nyuma y'igihugu cy'Uburusiya, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabagezaho bimwe bitangaje ku gihugu cy'Ubushinwa twifashishije inyandiko zitandukanye zivuga kuri iki gihugu. Iyi ni Red Blue JD. Nyendi Emmanuel ahishakiye. Ikintu wamenya ku gihugu cy'Ubushinwa: umuturage umwe mu baturage batanu batuye isi ni Umushinwa. Ubushinwa nicyo gihugu gituwe n'abantu benshi ku isi, ku buryo abaturage b'iki gihugu bonyine bagize 1/5 cy'abatuye isi bose. Iki gihugu gituwe n'abaturage basaga miliyari 1,408,000 mu gihe isi yose ituwe n'abasaga miliyari 7. Kugira ngo ubyumve neza, Ubushinwa bwonyine burusha abaturage mu mugabane wa Afrika wose, kuko butuwe n'abaturage basaga miliyari 1,216,000 uteranyije abaturage b'ibihugu byose biwugize. Igihano cy'urupfu mu gihugu cy'Ubushinwa gihabwa abantu bangana inshuro enye z'abagihabwa ahandi hose mu bihugu byo ku isi ubishyize hamwe byose. Igihugu cy'Ubushinwa kigendera ku mahame ya gikomuniste, aha agaciro cyane ibya rubanda. Ibyaha byinshi bifatwa nk'ubugambanyi no kwanga abaturage b'Ubushinwa, ku buryo nka ruswa ifatwa nko gushaka kugirira nabi abaturage bose b'Ubushinwa. Ibi bituma iki gihugu gihana nta mbabazi abanyabyaha. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibihano bitangwa mu Bushinwa, menya ko nk'umunyeshuri ufashwa kopera mu Bushinwa ashobora gukatirwa imyaka 7 y'igifungo. Umucuruzi unyereza imisoro cyangwa agakora ubucuruzi bwe mu buryo bwa fraude ahita ahanishwa igihano cyo kwicwa nta yandi mananiza, kuko bifatwa nkaho yiba Abashinwa agamije kwangiza igihugu cyabo no kugisubiza inyuma. Ikindi kintu wamenya ni uko igihugu cy'Ubushinwa nicyo gihugu gifite abaturage bakize cyane kurusha abandi ku isi. Ubushinwa ni igihugu cya kabiri gikize ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kikaba icya mbere gikize urebeye ku mibereho ya buri muturage n'impuzandengo y'ubutunzi afite. Nicyo gihugu cya mbere cyohereza ibintu byinshi mu mahanga kandi no mu bihugu by'ingeri zose. Muri 2014 Ubushinwa bwari bwigaranzuye Amerika nk'igihugu gikize kurusha ibindi. Ubushakashatsi bugaragaza ko abatunze amamiliyari y'amafaranga akoreshwa mu Bushinwa bagera ku 190, n'abasaga miliyoni 2 bo bakaba batunze amamiliyoni. Ifaranga rimwe ryo mu Bushinwa rivunjije 130 y'amanyarwanda. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko buri minsi 5 mu Bushinwa haboneka umuherwe mushya utunze abarirwa muri miliyari bitewe n'izamuka ridasanzwe ry'ubukungu bw'Abashinwa. Mu murwa mukuru w'Ubushinwa, iyo ufite akamoto kawe uba ushobora kurya amafaranga menshi y'abatunze imodoka. Wakwibaza uti ibyo bishoboka bite? Nubwo i Beijing mu Bushinwa hashyizweho uburyo bwinshi bwo kugabanya umuvuduko w'imodoka ndetse n'imihanda yabo ikaba ari minini bidasanzwe, bijya bibaho kenshi ko haboneka mu muvuduko, bityo abatwaye imodoka bakabura uko babigenza naho basiga imodoka zabo. Hari abasore babigize umwuga mu mujyi wa Beijing bahamya ko baba bagenda ari babiri ku tumoto twabo duto tuzwi nka scooter moto, cyane ko uyu mujyi nta moto nini zitwara abagenzi zihaba. Hanyuma bakagenda bahabwa akazi n'abatwaye imodoka barembejwe n'umuvuduko. Utwaye imodoka yihuta ajya ku kazi cyangwa ku yindi gahunda, aha kaza aba basore babiri, umwe akamutwara kuri ako kamoto akamugeza aho ajya kuko ko kabasha guca mu mihanda yagenewe abanyamaguru n'amagare, hanyuma undi agasigara atwaye imodoka agakomeza kurwaza muri uwo muvundo kugeza ubwo aza gusangisha imodoka nyirayo. Ikindi wamenya nuko hari amasano Abashinwa benshi baba batazi kwabaho kuko ntabo baba bayafitanye. Kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu mwaka wa 2015 mu Bushinwa bari bafite itegeko ryo kubyara umwana umwe kugira ngo bakemure ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage, ariko na mbere yaho gato hari itegeko ritarenza 2. Ubu buryo bwo kubyara umwana umwe uretse kuba itegeko bwanashishikarizaga abantu kubukunda hakoreshejwe imvugo igira iti ni byiza kubyara umwana umwe ariko byaba ari akarusho ubashije n'umwe kumureka. Ibi byagiye bituma benshi mu Bushinwa kugeza n'ubu batabasha kugira ba nyirarume, ba se wabo, ba nyirasenge, babyara babo, bakuru babo, bashiki babo cyangwa basaza babo bo kwa nyina wabo cyangwa se kwa se wabo
bakabura n'abandi bafitanye amasano atandukanye dusanzwe tumenyereye bitewe n'uko ababyeyi babo bavutse ari ibinege cyangwa se ari bake cyane, bakaba baravukanye ari babiri cyangwa se umwe wenyine nyine nk'uko nari maze kubivuga. No muri 2015 ariko nubwo iri tegeko ryahindutse n'ubundi byasubiye kutarenza abana babiri. Hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 by'abasore kugeza magingo aya ngo ntibashobora kubona abagore. Uburyo bwo kugabanya imbyaro mu Bushinwa byatumye hirindwa imbyaro zingana na miliyoni 400 kuva mu mwaka w'1970 nk'uko byatangajwe n'ubushakashatsi bwakozwe na leta y'Ubushinwa. Ababyeyi benshi bahitagamo kubyara umwana umwe w'umuhungu, bityo usanye inda y'umukobwa agahitamo kuyikuramo agategereza ko azabyara umwana w'umuhungu. Muri 2014 ubushakashatsi bwagaragaza ko buri mwaka inda z'abakobwa zigera kuri miliyoni 1 zikurwamo n'ababyeyi baba bashaka kwibyarira umwana umwe w'umuhungu. Ibi byatumye igihugu cy'Ubushinwa kigira umubare munini w'abagabo, ku buryo ubushakashatsi bugaragaza ko mu mwaka wa 2020 abasore bari hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 bagejeje igihe cyo gushaka abagore ngo bigoranye ko babona abagore keretse bagiye mu bindi bihugu by'ibituranye, bakaba ariho bajya gushaka abagore cyangwa se umugore wo muri iki gihugu agashaka abagabo barenze umwe. Abakobwa b'Abashinwakazi ni abahanga kuruta abahungu ku buryo abahungu bafatirwa amanota make. Ubushakashatsi n'imibare y'abatsinda ibizamini mu Bushinwa igaragaza ko umubare munini w'abakobwa aribo batsinda cyane ugereranije n'abahungu, bityo bigatuma nko muri kaminuza abahungu bafatira amanota make kugira ngo babashe kubona imyanya iba yihariwe n'abakobwa. Mu mwaka wa 2011 mu mujyi wa Beijing abakobwa benshi bakoze imyigaragambyo mu mahoro basaba ko abahungu batajya bafatirwa amanota make nk'uko bikorwa, ko buri wese akwiye guhabwa umwanya muri kaminuza hashingiwe ku manota hatitawe ku gitsina. Ikindi kintu wamenya mu gihugu cy'Ubushinwa gitangaje cyane, nta muherwe ufungwa mu Bushinwa. Igifungo cye ashaka uwaha amafaranga akakimwegurira. Mu gihugu cy'Ubushinwa igihano cy'urupfu nicyo gihabwa uwakatiwe, ariko igihano cy'igifungo wemerewe gushaka umuntu ukeneye amafaranga menshi akemera gufungwa mu mwanya wawe, hanyuma ukamuha akayabo azidagaduriramo arangije igihano cyari icyawe, cyangwa se akabikora agamije gukiza umuryango we. Gusa icyo gihe iyo uri umuherwe ugashaka ufungwa mu mwanya wawe unatanga amafaranga atari make kuri leta nk'ihazabu izatuma utazirara ukongera kugwa mu cyaha nk'icyo. Ubunane bwo mu gihugu cy'Ubushinwa bumara iminsi 15 kandi biba ari ikiruhuko ku bakozi bose, mu gihe mu bindi bihugu tariki ya mbere Mutarama buri mwaka ari wo munsi rukumbi wizihizwaho itangira ry'umwaka. Mu Bushinwa ho bizihiza itangira ry'umwaka mu gihe cy'iminsi 15 yose. Gusa muri iki gihugu indi minsi mikuru yizihizwa ku isi nk'ishingiye ku myemerere y'amadini ntihabwa agaciro ndetse ntinazwi, abantu baba bari mu kazi kabo nk'ibisanzwe. Mu Bushinwa hari aho izuba rirasa nka saa 4 za mu gitondo. Ibise wamenya ngo bigenda gute? Nubwo igihugu cy'Ubushinwa ari kinini cyane, mu gihugu hose hakoreshwa igihe ngengamasaha kimwe. Mu gihe cyo hambere Ubushinwa bwagiraga ibihe ngengamasaha bigera kuri 5, ariko mu 1949 ishyaka rya gikomuniste ryashyizeho itegeko ryo gushyira igihe ngengamasaha kimwe hagendewe ku isaha yo mu murwa mukuru wa Beijing. Ibi bituma hari ibice by'Ubushinwa bigera nka saa 12 za mu gitondo bikiri nijoro, izuba rikarasa muri ibyo bice bigeze nka saa 4 za mu gitondo. Ubushinwa bworoye ingurube nyinshi cyane kandi abaturage bazirya bidasanzwe. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere ku isi cyoroye ingurube nyinshi ku buryo 1/2 cy'ingurube ziri ku isi yose giherereye mu Bushinwa. Abashinwa kandi barya inyama z'iri tungo mu buryo budasanzwe, ku buryo impuzandengo igaragaza ko byibuze buri munsi mu Bushinwa hari iby'ingurube zingana na miliyoni 1,700,000. Mu basirikare benshi Ubushinwa bufite harimo inuma 10,000. Wakwibaza ngo izi numa ziba ziri kumara iki? Mu mwaka wa 2011 nibwo byatahuwe ko mu gisirikare cy'Ubushinwa harimo ishami ridasanzwe rigizwe n'inuma 10,000. Izi nyoni ngo zifite uburyo zatojwe gukorana bya hafi n'abasirikare, kandi nazo zikabarwa mu basirikare barinde iki gihugu cy'igihangange. Uburyo inuma zitanga amakuru byihuse zikanamenyesha abandi basirikare hari umwanzi waba ugiye kugirira nabo Ubushinwa, namwe mu mabanga akomeye atuma Ubushinwa buba igihugu gifite umutekano utajegajega. Mu Bushinwa hari ikigo gishinzwe kuvura ababaye imbata yo gukoresha interinete. Kimwe n'ibindi bihugu byinshi ku isi bufite urubyiruko rwatwawe umutima no gukoresha ikoranabuhanga rya internet. Ibi ariko mu Bushinwa ho bigirwa akarusho nuko telefone zigezweho smartphone zagizwe ishingiro ry'ubuzima bw'Abashinwa, cyane cyane mu mijyi nka Shanghai, Beijing, Changchun n'ahandi. Muri 2004 mu mujyi wa Beijing
hashinzwe ikigo gifasha abantu cyane cyane urubyiruko rwabaye imbata y'ikoreshwa rya internet. Abantu ibihumbi baba bari muri iki kigo bafashwa n'inzobere kugira ngo babashe kwigobotora ingoyi yo guhora bumva ubuzima bwabo bwose ari ukwibera ku ikoranabuhanga rijyanye n'igihe isi igezemo hakoreshejwe ihuzanzira benshi bita murandasi cyangwa se internet mu ndimi z'amahanga. Ibagirwa ibya Facebook, WhatsApp, Twitter, Google ndetse n'ibindi. Abashinwa ubuzima bwabo bwubakiye kuri application ya WeChat, mu gihe abandi benshi ku isi batwawe n'imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, Gmail ndetse n'izindi. Mu Bushinwa ho ntizemewe. None ajye uturutse hanze y'Ubushinwa bizagusaba kuzagira muri iki gihugu wabanje gushyira muri telefone cyangwa se mudasobwa yawe uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se application bwa VPN cyangwa se ubundi bikora kimwe bigufasha kwemererwa gufungura imbuga zibujijwe mu gihugu runaka. Mu Bushinwa bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo zihariye, ariko urw'agahebuzo nshaka kugarukwaho ni urwitwa WeChat. Ndatekereza ko bamwe mu ruzi. Uri no hanze y'Ubushinwa ushobora gukoresha WeChat mu guhamagara, kwandikirana no koherezanya amafoto cyangwa amashusho. Uhasanga ubuzima bw'Abashinwa bushingiye kuri WeChat. Iyo Umushinwa tubitse umutwe muri telefone arimo kwandikirana n'inshuti cyangwa abavandimwe, abarimo kugura cyangwa kwishyura akoresheje WeChat, cyangwa nanone akaba arimo kureba inzira location ngo amenye aho agiye. WeChat mu Bushinwa ihuzwa na banki, ukajya uyishyuriraho ibintu byose kandi ahantu hose mu maduka manini n'amato. Birashoboka ko umuntu uri mu Bushinwa yahagura ibintu byose akishyura akoresheje WeChat. Akishyura tike y'urugendo rwa gari ya moshi cyangwa imodoka, akishyura muri resitora cyangwa se akabari. Ibyo wakenera byose ufite WeChat, si ngombwa kuba ufite amafaranga ari cash cyangwa se amwe ufite mu ntoki. Mu Bushinwa kandi zikora ibyo ziriya mbuga zibujijwe zisanzwe zikora. Bivugwa ko ibyabo bifite umwihariko wabo kandi bikagira ikoranabuhanga n'igenzurwa rikomeye, bituma amakuru y'ababikoresha adashobora kwinjirirwa n'ubonetse wese, nk'uko bikunda kuvuga kuri ziriya mbuga twavuze haruguru, no kuvuga nyine Facebook, WhatsApp ndetse n'izindi. Urugero nka Baidu ikoreshwa nk'uko abandi bakoresha Google. Abashinwa ni abakozi badasanzwe. Mu bwubatsi ho barihariye. Muri kamere yabo Abashinwa babona mu kazi kabo ka buri munsi ubona bakorana umurava bidasanzwe, ndetse hari n'abicwa n'indwara zituruka ku munaniro no gukora cyane. Mu mahame y'ishyaka rya gikomuniste mu Bushinwa, umwana atozwa kuva akiri muto ko agomba kwitangira igihugu, byaba ngombwa akaba yanagipfira, ariko agaharanira inyungu z'abamukomokaho n'igihugu cye muri rusange. Mu bijyanye n'ubwubatsi, Abashinwa baratangaje cyane. Mu mwaka wa 2014 ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka 3 gusa Ubushinwa bwakoresheje sima iruta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje mu bwubatsi bw'imyaka 100 yose. Ibi bishingira ku buryo inyubako z'ibikorwa remezo n'imiturirwa yubakwa mu Bushinwa umunsi ku wundi nta handi wabisanga ku isi. Ubu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2015 bwagaragaje ko buri mwaka hari Abashinwa babarirwa mu 600 bapfa kubera impamvu zifite aho zihuriye no gukora cyane, haba mu gukora amasaha y'umurengera ndetse no gukorana imbaraga nyinshi. Na hano mu Rwanda, umwubatsi wakoranye n'Abashinwa azakubwira ko yabangamiwe n'uburyo bakoresha, ariko akungukira mu kumenyera gukora byinshi mu gihe gito no kudacika intege atararangiza ibyo agomba gukora byose. Ndakwibutsa ko iyi ari Red Blue JD. Njye ndi Emmanuel ahishakiye. Urubuga ChinaHighlights.com ruvuga ko kubaho kwa muntu kurangwa no guhindura aho aba, niyo mpamvu bitworohera kumenya ibikorwa n'ibikoresho by'abakurambere bacu. Nyuma y'ibyo bintu bitangaje tugaragaje muri iki gihugu cy'Ubushinwa giherereye ku mugabane wa Aziya, mureke tunagaruke ku bintu bitangaje ku rukuta ntanyeganyezwa rw'Ubushinwa rumaze imyaka 100 rugikomeye kandi rwubatswe ahantu harangwa n'imitingito myinshi kandi ikomeye. Ku gice kimwe cy'urukuta cyitwa Mitiyanyo habera isiganwa ryitwa The Great Wall Marathon mu kwezi k'Ukwakira buri mwaka. Uru rukuta runini mu Bushinwa nicyo kintu kirekire cyakozwe n'amaboko y'abantu kuva isi yakwitwa isi. Igice kizwi cyane cy'urukuta runini Badaling cyasuwe n'abakuru b'ibihugu barenga 300 n'abandi banyacyubahiro batandukanye baturutse hirya no hino ku isi. Uwa mbere muri bo yari umunyapolitiki w'umusoviyete Krim Voroshilov ubwo hari mu mwaka wa 1957. Igice cy'urukuta runini cya Jiankao kizwiho kuba gihanamye kandi kirangwamo umuyaga mwinshi, gikunda kugaragara cyane mu bitabo by'amashusho ya Great Wall hamwe n'amakarita yifashishwa mu gutambutsa ubutumwa. Igice cyo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'urukuta runini, urugero nko mu ntara ya Gansu na Ningxia,
birashoboka ko cyazangirika cyangwa se kigasenyuka mu myaka 20 kubera ubutayu n'impinduka mu mikoreshereze y'ubutaka n'abantu. Mu gihe cy'impinduramatwara mu by'umuco byabaye kuva mu 1966 kugeza mu 1976, amatafari menshi yavanwe kuri uru rukuta ajyanwa kubakishwa inzu z'abaturage ndetse n'ibigega n'ibibumbiro by'abahinzi n'aborozi. Igice cya Gubeikwao kiva ku rukuta runini gifite imyobo y'amasasu. Iyi ikaba ari gihamya yerekana ko uru rukuta rwakoreshwaga n'Abashinwa mu guhangana n'umwanzi ndetse n'igihamya ku ntambara ya nyuma iheruka kurwanirwa kuri uru rukuta. Umugani uzwi cyane wakomotse kuri uru rukuta ni uw'umugore witwa Meng Jianguo. Umugabo we yapfuye yubaka uru rukuta. Inkuru ivuga ko uyu mugore yarize amarira menshi avanzemo n'uburakari, maze igice cy'urukuta kirasenyuka kigaragaza amagufwa y'umugabo we kugira ngo ashobore gushyingurwa mu cyubahiro. Umwami wa mbere w'ubwoko bw'aba Qin ntabwo ari wo wa mbere wubatse uru rukuta runini, ahubwo yahujije inkuta zo mu majyaruguru za leta yari amaze gutsinda no kwigarurira. Abakozi ntakorwaho bubatse uru rukuta ni abasirikare, abahinzi borozi babikoze ku gahato ndetse n'imfungwa zakatiwe. Urukuta runini ntabwo ari umurongo uhoraho cyangwa ukomeza. Hari urukuta rw'uruhande, urukuta ruzengurutse, urukuta ruringaniye cyangwa rugandutse n'ibice bitagira urukuta. Ku ngoma y'umwami Qin ni kuvuga kuva muri 221 kugeza muri 206 mbere ya Kristo, ifu y'umuceri ifashe yakoreshejwe mu guhuza amatafari akomeye mu butaka bw'uru rukuta. Abantu benshi batekereza ko ubaye uri mu isanzure uru rukuta warubona n'amaso yawe, ariko siko bimeze, kuko ushaka kurureba byagusaba kwifashisha ibyuma byabugenewe. Uru rukuta rukaba rwarubatswe mu majyaruguru y'iki gihugu mu rwego rwo kwirinda abanzi baturukaga muri Mongolia. Hari ku ngoma y'umwami w'abami w'Abashinwa wabayeho kera witwaga Qin Shi Huang. Ubushinwa ni igihugu gikomeye muri byinshi kugeza iki gihe, bukaba bumaze kugera kuri byinshi, ariko byose bikaba byaravuye mu kwiyubaka gushingiye ku gukunda umurimo n'igihugu, kuko babanje gukolonizwa n'ibihugu nk'Ubwongereza ndetse n'Ubuyapani. Iyi ni Red Blue JD, njye ndi Emmanuel ahishakiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire
abavuza ubukwe. Uvuza ubukwe bwagenze neza, abavuza amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuza amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.